Oh, the morning sun and all its glory greets the day with hope and comfort too. In my life, laughter, somehow you make it better. Ease my trouble, that's what you do. It's a love that's divine, and you chose it, it's mine like the sun. And at the end of the day, we should give thanks and praise to the one, to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else around? Fill my life with gladness, take away all my sadness, ease my trouble, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine like the sun. At the end of the day, you should give thanks and praise to the one, to the one. Yung kabila, hindi na nila alam mo pa. Mga kamay. Dok lang ang word. Sila
Quando era fundraising sa doktorada. Ko niya prinsipal na mga Sarude. Amo na tilaklok. Relax na office. Kahal aku nak memberi agar kita dengan itu kamera ada sih gitu sebarang. Kasi yung club siya? Ya, mereka afternoon. Oo. Ano mo mo kumara black din ni by this Friday, ako lang. Ay, garero mo para. Ano lang ako. Yak kanya kan. Oh, I see. Itala. Oh, itala. Nangya tiga tendil ada na.
What a wonderful world. So pretty in the sky. They in the faces of people passing by. I'll be friends. How do you do? What they're really saying is, I love you. When I hear babies cry, I watch them grow. And we learn so much more. In my will never know when I think to myself,
wonderful world. I see friends shaking hands, saying how do you do? What they're saying is, I love you. Babies cry, I watch them grow. They will learn so much more than I will ever know. When I think to myself, oh, what a wonderful world. Colors of the rainbow so pretty in the sky, holding in the face of people passing by. I see friends saying how do you do? What they're really saying is, I love you. Oh, I hear the babies cry, I watch them grow.
malung lasa isa ka. Hmm? Malung lasa isa ka. Hindi ko makita kau. Hindi ko makita kau na. Kaya mabago sisiwa sa isa sa kabalik. Kalau mau mungkin kau mo kami. Marami. Sen mo biro na kapana. Kamangan mo ngil. Hari untuk dengan perkara pengalaki negara. Yung mga kalahariap nila, ikan na kami nanood. Kuai kita bilang dia saya kalau kira Kuai punya meeting dengan ya. Kita sempurna kerana tu. Aku klaim yang ada lah ada kumpul besar jalan wala ada seperti bus. Kaya may katuloy sa kinabukod,
Talungab singel mo ra rokulat. Nga kaklir ka ngalde, nga kaklir ka ulgati, emo MC ligit algab singel. Maluway sa yakadungu urap to kuram maligid, makmo onti na legislator national dam at tumang may muski na opening prayer. Ngalday manahan. Ngitam bagtaro bagang rang lungo atang Adam Dios nga raya Adam magimal di mara nga sule maraklugo bakaw makaratsyar kaw mer ka ma marogo yun masira dang hati to kuni Adam magimal lo nga sa ulgida omelit bakaw amelit agyaw marang Adam Dios lo siga amelit mengutri nga kabilmen petal luma mengararta. Edire kan milil telo ya karol ada mertigel gu oya kasyubang ito mga dere luma. Emilir tera kala galtira mo atang ral besenkyon maral de ungal ral Lam Dios lagi ang kadong arkal oli tulase. Pomap kama men masugama Lam Dios mumdu lol sen serka yung siyang aren Bisa ada mesin mulut kalau mama mengal jual, itu mama lol tirak orang madre darinya melmal tengah madam. Lagi aku masada menjual solda setel, tahu bet selsil sana kabenor sharp Sakuma ada menjual tengah mumul orang lewara, ini melmal amdala blu mara, MOI saja lu rel mau lu lel, habis kela angul ada menjual selil langar, marang ngerjain ngerar, marah ada ngerar. Jos kemarin masaul. Talungab singel mo ra reklat. Di mo benggela Gubernur Sakuma. Rubugul ngarar ma speaker niya. Ira kamera mara adal ulbetil. Reklade mal the welcome ra each and every one of you. Lamin katama kalau mo mak alim
morong si tial mo ngewal state address ra karunor sa kum. Correction, karunor leatal sa kum. Malu ako ting malula ngudang artyang sa delegate tergid speaker a National Congress Gibson Kanay artyang margira kalik senira house Mansaul speaker la direct tiral el senator seguid el los rin me el telor gidre lam malula mam Mansaul me di po sa Kangira Royce, ya chairman Mamaratuk Council of Chiefs, ngara of Island, tapi sa ang area emergency lo dakal sa Eljoy Mergit. Hindi di so akal share ng Mergit Roguya sa Kabernor sa Huma, leadership ra all the people, arubak, elobon kela delegate Mergit. Ang aringi abang bodong aringi luasing state leadership meetings, regular meetings sa apektutan. Mga share kaya lo bunge daling tara akurado untidul mo gila beklado luasing polisi sa gidal belmol ng aringi ang communication na Kabernor. Other objective maruba madelegate tergita tulong Congress sa repetitan. Malbere that time kung nga ungewara ra state address sa Kabernor sa Kub nakadi ngatiang welcome ra reklado si Bolser Evel el mulmol malawase gidereng ra awas ya klim ng reng rar adia kang formular do si gini do si gara formular tareng aklay seo ra long Beredela albangalela belum ngarar ada kal lior rangal sangsel aul dasu beredela albangalela ngarar abay dia dari kapten mul beredela ira tuklungin dasu marada rapitan modela arong yawara Kabernor pagin mukten al mereng asaw ra jadi olgit lo se bolsa el direct market ramaswira qabel min tergid ma ala marar rajal buksir el mukatmuk el bangleda ramrande finally akti close lo basel wase 3 C's al dulo asing iwasela ul akalulula akli ibela orgi potensia communication ungirul siya a consultation ungidel a collaboration yagi de sel boldake all for one and one for all koman sa rugoy ito sa lila Kabernor mal masulang mother nga buko el angak mo ontira floor leader the way to chi mang may mamaski na message sa mlara other all but table. Ali, comment. Malungil ng sengel mo ar bekladro koy. Akti mo umtera assembly, umtera speaker, mga vice speaker, mga bekel members sa assembly. Di mo ay silwa si tial kalibre la gusus, tial state address sa Governor al-ula state government ra bulur ngarata. Norgi será ongewi del constitutional government de la Blungrad, el
Noktubo la al maknaliya Governor ngarar dal metwo dra bekrak adrong lela ongerul buil mor ongal buil ya Governor metwo dal me delibera state address ni among a joint resolution el milgat mokra assembly ma House of Chiefs abol siya adangalel olvetib tablol blay agit mukli a joint resolution el Sera January, Joint Resolution number 11-15-13R, el niya mo otorgakli shields, el Governor Ameto del me delibera state address rin. Multi seguido resolution el al luem etiu singil el along albuira 2025, ya Governor Sakuma Meto de meskila state address rin. Baktim isi seguido marbekla de do o ngatya rogu kadang beli maral mo klon mo derong siya Governor le ngulubong ngi mak matengi man membre kadar elang maktingon mo segi de mere nga sular be kla rogu ko mam sulang Mal masulang floor leader Tochi. Ilaangak mangutal te ale olngi tertrigger rogul sa ir mabol door edo welcome ra Governor Sharp sa gumal mel nga podium el Beskida State address rin. Ali, ngulap singay. Ako atas tato na boy seragi. Madalabo. Udah nyaklem kama nga makati kloroba ka speaker, vice speaker, floor leader, rogul atra olbatibil. Ibo kum tergi de edo bel ka martigal tugubet sel okyak sangar gi de akap sangi. Atto kuni kamil tugubet sa kamil atra belum. Tigal wala po kumo le edi pokro baknay sa tigal tugubet sel okyak sangar gide madalobo del ngatang ano sa speaker House of Delegates sa ngatang delegate Ramatpang delegate Renewal delegate Rablilio Senator Sungino Senator en Pedro no se lo van a dar al SILS, tanto que se SILS sergi. Masanetor Basilius, akno na rin molas taling kaupo ko kung sa gubas sa rin diwi. Muso ba sa Senator? Madaligit Renewal. Sulangan na sa may taatsing mi sa Edan Mertel SILS sa kamatang araw. Ang wala po kulmal magkal annual report na nga vice speaker ito kulang asaw na ay kan mga American 4 years ilam walas till state
annual report nga kalkabenor in mergid atang arar maknatya man nga suli rak kaloring ma support rumi ragan lamang mereka years sumade isang kal tergid nga telobis akmarangat tangat abo umur tel annual report tergid ako mara kasengire kal mo official del rula state government tergid lang financially ako mara kasaro ko ata sorry mamday kasi state nga ng dool wang ara del rula makumur al time lo ay seguida atang ara del ko el al sil seguida amal mol melngara continuing budget tergid na FY 2025 ako mura kasi olbetibo la atong oklomes sa sel black centennial mortil FY 2025 ako mura kasi ilal continuing in dang tokok mga song sa bude del operate ngater continuing budget tergid makunita olbetibo bomesa sel FY 2025 black centennial ko ito start toloriol girel wala rong tial budget tergid nga raron akita do tiang MOIs kasi as of March 3 na 2025 eseludo del invested nga money market ra Raymond and James sa 3.3,161,261.43 seguido daw del nga money market real time 2.9 okay. Ako mura ko siya katong atiyang iman mga sulit tigil luya ko el cabenors lilias el negot el dude del invested nila time at madadura a 3 million 3.1 million el dude del invested ako mura ko sa ikan mula mamre kal ewara kal dawriyo roguy o bisa ka benor mo nativ mo rubul ngarar lo si gaktunya on mergi arang ngarar bago mo el ko di update tergi dari CIP project tergi nara national government madiri legal ko di state CIP sergi di ba ko ais kasi sel lurior awlima ararang ngaklal na awlimang in alta madimde la tool face ri me obe el metal intersection raw limang dito ay kasi el alta madimde state tawal lo do lo tigil M&A contractor mada maintainer sira el museo de los peril el alta nakatri ng mamreksi dira adiri ka sira Ocho po kal kadam el mera aulimang hindi kal el mumerek dimdal a tool faces ri yang memetengar tial baratui tiang natyo ais kasi nganya 50,000 gallons el tanggararan di ka trasi IP project ri el improve water system ri ra alabal mora all el mora ngaralong hindi kan muumrek na di yata di osperbrate yal outside ni inyam lakanek tawa mo yu del mora PPUC imo siya gasta trosperi aktir kan ngatyang ay sa taraw state CIP sergi del girela available no sob ela obisa benor ma delegate ra Speaker Gibson Anay, el secure although mo fund available mo connect tagil 12 blan ngarang kaklaw, hindi ka connected to the water system. Hindi marala natirim lang tiya raw water. Ilang time abawriyo lo mangkila CIP
lo va a ser lo más de CIP mata tomación a state el modadura PUC e montau tenir urior nadi next month de mula urior ayer blan ngase wal blabol 14 years el jakal kanek te daran mul murtir natamal ngatiam nga sule la speaker kanay mo sabel el wok ngar olbile esmiga fundel mo secure segi del bago aktire kan ngatiang madalabo de emal mga sule la atara ulol dungot mo kernil lo sigate al el mo improve our system rigid mel al time ay gel bible blood sabed el modo lo mentria upsell company am lamer el al time mangata sel site tir ay ge order 180 plus $1,000 el vibe maknatiang tergi de let me say thanks to Mr. Tristan Fraser, the construction manager on the comic, sorry. Let me first thank Mr. Mustafa Turan, the project manager of Uxel Construction, LLC, Matthew Cole, project manager of Gilbane Building Company, Tristan Fraser, the construction manager of Uxel Company, Degal Erica Martin, the senior construction manager of ROICC, Oceana, Norfolk. Tiga madanabu da walbla loger da gel Bible tiram le promise sergid kasi agi ker ngarar ma yon museo ra gel sa mamal ikosi ayo no ser abrablu ngarar ma seit ngarar no siga te al mo gondi matam lager da gel Bible al time mangara sil campsite tir en namo gir la balme e ol tau trenir durior maldi seguid el FY 2025 budget speaker angani seguid el lonti del 25,000 en my labor magunit medesang mato sedel pasara budget mato tuti sel lurior ling mlame bae imal matamal landin longara ul adire kal state si ay pirgidra selurong dak na suler adoltible mo il pasa sel budget 20,000 mo marura ram prior tra urung seguido el umre kamang adi tital bolorunia ngal kontraktor adi mo mosment sel ngal sel daw mo sel sende da ya mo tengala no sa airtri la momret yal bebun dimre sideriol o tamiratol e mamruni adire kan molmun mura ay list program kita ngarar met kan ngatiang floor leader e bo ais kasi no se ve del modo dura tala con valira kwam el tira ame el contractor el mera blun me national state lo modor ay el blay o yung sige dal dadu en mo sab il til kuk ngara kwam e modo dura UST era kwam magim le kada du lo ngel ada UST era kwam wal blal pre-approved the tigel dori tool list holders alis raol madiga list no bugo mela time wadi dongir tigel del applicants ko se tomo apply sel list ya sel loan program ra USDA ese di 2.5% ako mara kasing mal ngosfira atrabalu kayel el blal polo motor e gida mal mol mel moda du lo kan triti kayel ada USDA el tal kasi at sabari tigil ko ngani atamir ma lo private la bol dire kal part tigi del programmer tiram la ko nget tigil dori tool what pre approved tigil dori tool leaseholders
At mo mura ako mura kasi abalul beto kakalil imading sa ang ilulu. At mura food security. Kita state awal blakarul loldu on waser tigil ada loser sa lagim mangi amang matabar mamal mababi. Ilang time idiwais ko siya state awalul mo la program til program ringil loser sa atabar matingila 18 20 dabar imlam korol mo maklol na mo start tulom elangais madam madu blulak program na state il mo tingil adra blud sorry mo ser sa dabar ame sister state and then a state on a tir marada TTM Taiwan Technical Mission el murula ser sira dabar mela time ng tangayar 6 lo ser sa dabar adimo challenging regal ser sa dabar malaki Floridera sel arala akal sel arala alala mal ka matabar in 20 dalawan sa edi albal talbu ili tokol takmang stay the program na stay tawal nasa sig elit tula it's a farmer mong ila state lang awal no sir tigel first time farmers lum ara kanila atabar until it must start the harvest and then hindi mo tilo umara kanila atabar na di kan tergib yung moklo trule lang isel atabar ransin ngarar at dilegal ilang time ng wata ngani ka gil daban na masatro melangay sa matam last start tilmro sa Odemirar homebound matigil atrabalul suri mga tabar madilegal rubak na kalbalul di ka suri may sila tabar ramla terus Odemir ya amok tegra state real ang awal next week lagi mo stop at program na tabar ling tanamoriar atrabalul already to tabar mastay ta ko kung imal ko mo sigra atara program boloro ni ko entice tra arabalu supporter tira igal lurior hindi stay tawal di ko lolmol lomara igal kanila atabar lolo sir tigal farmers until it must start the harvest and then hindi mo ti lomara kalir seguida umra kasi regalela igal lurior adega tora aquacultura wadalut las misiia toragim wablada anutel resistir an ada loser saragim melal time la 12 or 14 el ada loser saragim ya kumra kasi agima atara tara business sa elang rar del maradang rar del benefit rin yung maklot rule lagi ran sila abalu outsider belaw adilegal ilmasum edal look comes think outside the box na tora aquaculture madam lo sub edal lusaba bilnged del mora administrator Mr. Victor lo itanges suringi ko sa kami mo sumamal الممليسي مالو باجي مكتوب أساس العالم روم مملامو تال وانير مدرجة دولو لو بنجلا Minister Victor ma TTM الترامليسي ارتياجي del تور العالم روم مدربو ديجو عايز قصة عن دا ترتيجي del وانير البلاد دولو لو بنجلا TTM مملامو تروق kasi ang rara adi 1 month in aygan alam ruma adu makro la 20 grams aygal bekal state akmal ko dilihat ng pangali ay alat pam di kalau project tiagi del alam rum esel gimado duga manggele Enrique en waldo kasi ang rara tatili ben mere del mo makro la alam rum ring ngat pang
Atau kan berangkat tengah yang makatilam lo sebab ada invite ra nil ambasador Taiwan me loban titirangan ka school lo release 100 nil room ngoy tagi agi ngas tel lo utrigi de mana ka school ma ambasador mo agi release room engkal adra titi mawal lo sa adra ambasador kasi angarar tamal meri mo klo mga kawakura ading si mak akno ambasador kasi mende kami ta fokus ni ngarar ela komeng e diligit ela ada spend up temet ng pang mangat maling meuda say da alda du re lang imarang buku del Taiwan embassy awal lo sergi del tral mobil da small hatchery la indra hulu le amak tergi de mada waktu kasi siya ko tuto ng ambasador at Taiwan waktu kasi agi mal 2 reasons agi soma tel aram room mamol ma igil ko ra si cucumbers ako siya ay nga sa health program cleaner environment mga alole may will mga ikaldingit alol or tiya ikaldis alol mong malo niya na kasi tiramal ng idea yaong erum agim la designate ra tiagi dengan ya sel selang ma sel sakar gitu ma sel propose sakar gitu mangat mau saya boto risida agal armumri nga umra ma kasi within 3 to 4 years the risida agal armum yang mo sa the program lagi the open rin mo adrablo mo harvest emosi dalol taraw liga a culture do hindi ka wild alam ako mara kasi with this the project mo rin ka small hatchery indra uru asben mo sugid mo sigid goler gid mo sa dalo mo murul mo magit yung maklo ludo udra Asia adilegal tokora aquaculture aqua di modo ela il ukurere del dorur gire la tao kita no se ve del usaba bilnge del mora a pikwik lo ni tangi surti kasi makara help pra ngarat state government restore malu bagi revive baikal marandra ikan malosok ela time ang tara gel gora pi asia pikwik help ra each state mo restore ikan manandri ngaya tara malosok blada designate ni ala mo tara kal doro ni do domal aigel manandel dom koro ila mo start tel maklo o manandri edi kan ngaya ni kel ngasi den malosok madom ra kasi tia lurio ra umi lurio state tagina di kalwal mutel lonisi at tokora a farm hindi kal tel tokora tabar ma mal hindi ngayar 5 la adra nak tril adra balura at time na start lo sel sa mal matomra kasi tia gedis misi imalam mo umingla ra ngay sa rebelo Adligan milas mel lo sigra au ula au abes el korun mer kita tangrar matama lo se de lo lo ngila sa Sakuma Foundation ma a PVA el tramlisi el tial tora ecotourism ri medical tia ko ais kwaseng adamla sign na MOU lo ngila PVL kila alipas program Seguida ulsisibi del Museo del Mobangela sa Sakuma Foundation e develop partial ecotour gid. Ila al time ngultaw tingil ecotour e tara maklo ludaw del nesois ra revenue kita rata state. Iti adilegal
ويوسعي الإكوتول بلا دبالي atau mereka sia uklolu dau ma oit mortikal adrabelu merula akal ma adikan merur tial tur el bekal tul setal doroni yang ayau dau de todo mortir aral dabe ma di destal adrabelu amru legal lunch tour package mal meringa sulir. El atama state government terkait awal walau rolo mungkin legal fiber ring tal encourage setir murura ayel tour package setir sebel beri oke hari dah lo la bel mortir itu tour legal fiber county sergit akmo o example kita ada lupa de madal lupa el altame se le me occhia que esto motor legal historical site sergit ya dia tanah part legal tour amor legal del metto mestri armas dengan del mora bara klabayang metta mornya damok demonstration ma tasting dengan molding la legal talbar ngarwa ma legal historical site sergit ayi legal suadal empower adra belu maral dabe el guk mur sel guk turtir mo sabel sel mi okya la state taw titir moral pekkereng da mal dabe etumur la turtir at dire ka lo mungkin la al dabe nga cloud el time el tral develop pra agora homestay tour package setir tel ara selvadra nga cloud al sila belum kaklau temu merura small gegal el blar gal odasong itu gelo odasong awal maintain gel blai ese lobo okya que kira gel blai me merura turtir al sila kaklau mo me sabe el malum tomora agale bingel molding la gel bingel dikatya wais ko sengaria angesul ngara obisra tangge a historical site el Bechtel state every year sebril aplarni el momento na el historical site setir ma au soril develop paigal el bay malung el soril momruni Mastai tawal bla lo dura tiga yid adran kaklau kasi kam mesasel somil momruni itu tutik dia yid dengan sele oromi leng ore dinganya plan sa kami ma gol sa kami sebe tebut mukbi akte kan ngatiang inam kati eman dengan surya mil adra mil rubula ol ma leitora ol mar adra ol sel program kami moruni ra samer o titirar gal mi olis akkertira atokora syuka ma adik la adar gida adar belau aku meraka sa gida about tie in lo mungkin dia gida el Color State yang man mungil tial ayal ekotur sergida ma program sergida el restore e olis akra gida atokora syuka gida aktikan ngatang Madang buku di mau example ading buku da ink akat yang malamat tertira tol 10 years ago ralomu ulmama ilang temlas misi isel tol sel program tertira adamok festival aku meraka sesemla Opridra al sel belau mai krel belau edile kal ngatia o ai sri der arang at kwase PBM langul mo partra sel kor advertisement tra PVL leyele to kase set your calendar na klel tara yel event lil lo ai singa PBM kase sel sing ngarang lo
Sebek ke November ing ngaringil Damak Festival. Aktigal at mosil next week ko sa namsada ni Florida na atora environment stewardship and conservation. Naglatyang buong tinawalment tangar de ko nga sule la at Jerome Tamingil. Ingi amle pan coordinator gidra rangarar tra namo 12 16 years la lobang gid. Upne temel retire mumle retire. Ya kumra kasi gil program niya mi rule madikal lo otisel dru ulle la blung rar del ratora conservation adir kadol mol melospe itral improve ni ilak natyang di kalau ais ko sa al time Mason Hideos gaya besel pan coordinator gid yak mrenga suler adir kalau sengel arungul gid la blung rar dum di sini sebenarnya mo no start temur outreach ni igal school ma community gi e dire lagi nakadadu tal KCN officer gi ma obisabe nore etral mo designate amu telwan amo pansay gi ngar almol rayuk no ako mra kasi na mo gi expand igal pansay gi limto kanges ma tial sebelismi lato at expand igal pansay trigid tigil ako mura kasi tigil nganya akarir marung soril mumtangi tokora Canada Conservation Network gid seguida besel officer gid nga kulata digam nomre ka makunit trigid mokin de mokere bomotangi isela delegation energy. Ngatang imadrubu dong terkita tenggerar de emreng asule la a principal a school gi tenggerar do ada kali principal mar sensei mar ka school mar parents rawlo loro ngi smisi itia school tenggerar do umra kasya igangar record de floor leader umra kasya selal atau doktor mo regal program rigid all year round mapatol challenges sensei ma principal am loko through ya result rigid amat promising ling atau namo telal years every year the top Iowa test math test regal urio lo rula principal ma sensei rigid basic change do the turin di kumra kasi tigayi dem already ma mailang ma a school nga da top regal school rad silbelong kita dire kam sisi lo lom tri ayuder git at time vice speaker faces many challenges mapatokol beriu samuram dari mikitra sera last youth tergit adam lo bangkela ministry of state tralgo ngodia youth activity kita atangar del dia dil bekelir logora di simple activities adam lo bangkela ministry of state Domestic Affairs, pengasuli la Director Agiwo, yung nasabay daruli first ngarar Youth Governance Clinic. Ako marak kasi ang alagyan ngarar tamligi agilin mong tawnik talo tumela larigi. Yung dayo kasi agilin mo dayo kasi ngara tetele la abawulol babatal tumela larigi. Mo yung sige kata nilura one day clinic la ayudra ngatyam ring asule la
alaitora ol ma ngiram katimo sabeta lo spera para ol moroliter klinik gumra kasya yuder kita amlo tergi lo koram lo mdangalia lo tamela la ergi maulol gidel ngatel qabalment ngarada amrul lo spera tel kaitan sira tamela la ergi e wogil tegi del uriore e no sobri lo con la ministry of state ya do como schedule a dirigir governance clinic lo tria adrabelu ma dirigir lo after adrabelu yang ko merkamamar elected officials ya kumbra kasya aigal program dolas menurun memilisi rayu dari kita menjaga tu akra akring adire kan ogim tiagi de Florida la atamre asule la ambassador Jessica Lee madigal mangkali ambassador India lemlanya onti del tiltelul ambassador central tiagi del mamesengil ko australia building ng atia dabay suadal marulingil mo learning center gi mura araga school mara adrabelu madire kal mot obis tirgel for ngalgen ngarar do lo bangela ministry of health el mo certified el mo sabaril ngarablu o mai sa ya lo bli el chega pipi ma wa high blood pressure adrablu and then it informative ko se bome sa toktang ang malwangarang el time nda ko bisetir da se del house tir materi ngarat national hospital emira state el rulia wa obisetir mo se ilmet erablu and then over lo bangge Pagano masodra senior citizens elector nga po de akngatyang malmereng asule la Miss Hana Ingais el council woman senior citizens ma ses ikiasang el director el council woman tel aldabergi siya roto so isbe madang budeng in wal akmatya mga sule la former governor Benjamin Iskawa el miktabi ityal aldabe el monosera el gida senior citizens masela ta sise bata wadagora lilut el rename team mo senior citizens advisory council abenor mogim segi del urerir ma sel rengril kita na belum ngarar to magi del senior citizens que no sabe el tigaltero council women el momodo international office senior citizens mang el altime madang bu de ngaria programa gid lomu el decade 12 ngaria lunch program el bol deliver tigil homebound rigi aktiran atiam dengan sule la school principal ma ministry of education el tira partner lo el aging office etamru lakal se de cultural ya riga state tamo deliver tigil homebound ra kalchengra ya dia dilse dia ojo ready tiragi del advisory council etamla samalmut el spread in more role senior citizens ditagi da challenge kita albangar ni makati awal gire del gire designate tabasur til walbonia senior citizens center til esegide ni amosabel se program mo meskida udo ma
mamarakan na mo siya at serve at tigil rokul senior citizen sa lugar. Nagkita del grupo senior citizens akmek ngatia di gulo asuli re matrabuho dele kita sila kotolo mo la adrilia semle kotte senior citizens there git yatamle invite the national government ngara matalai elme ulan sila bangkia dra kwabs malmle will seals ako mra kasi armasor oriol ngar orior ma armasor ngarar tamal long ilang ri esera ong yerul senior citizens at ako bilsa kasi kami dali senior citizens forum mlo sabi dali sa gid forum ri emlo umatak lagi lo ontrir tirgel mo kasi ngaso mamal mo program ra kamamar ilan mo may kayo di food program mamle partnering makatya mo nga sulit tigal advisory council lagi del lo mesete program o sigati allen lagi tapos ang edel senior citizens kita tamri atom lo ramal kayo ka au senior citizens amal kayo kami invite lagi del mong umbra kasi armasila mal kayo mama masin ngara taman long ilarang ri Eren basil are all the age senior citizens am long ilang ngri ra selsil sa tapong etol te warung tu selsil el aluk upcoming senior citizens Florida et tigal advisory council awal kwam le decide kasi medieval gidel me gukti de bra kop se celebrate el alir melal makngatyang yung tera senior citizens advisory council le invite tergi drogul at ngarar ar maod madakal maod moral mira kwab sera may 5th mo celebrate tial sils el sils aru buku ma ar ma the baby gid tiri kalungatyang imlabes madrubo le next weekend yang arnya fundraising ra school morina kwabs makuni terjadi arangarar untuk pom support tertial moktekra PTCA ma school ngarar fundraise posiga amo odudil mo ayal activity setir maigel ngosong setir Ektiyak ang atyang matamubuti po ko ay setian talungil ay lakalwit ng ati Endra next month niya Miguel 250 solar lights kita amlamar pakngatyang yung mga sulela ang nilam kati mamatang ubod ABS manyiraroy sa maklulubak silang rin maudaswili kita ablungarar ma state ma omitel ang dodra state el gire legal street lights matam masobril mongol and then yak ngatyang manabude ito rin asulela Mr. William Chang ngel manager Landmark Hotel and yamle donate $65,000 el mamara gigil 250 solar lights maklon nga subal tigaruba kamlo subil simigil merangarar kita every year dahara 15,000 regal 48 street lights nga sen ngarar del altan mga songs ng sige del aral la ula de dimlo sel 48 sige damle se del afford
ila po install ay the solar lights. Ako mara kasi maswira state ra 15,000 rabi karakan. Ide kan mga sulit tiga ruba kara all the swir ma arang rigi ra blung ra dum state ma aigal al dabel amo ongara al install aigal lights ide kan ongara al maintain the service. Ese kita tara challenge gidel other blung ra dum kasi sedang aklal wel meng seguir el maintenance se agire del smisi e ndali dengan meta itiute e oktobes kita dili kan luso ada lobrio lo mengget sele Peace Wind Foundation senator Masius alam bang segi del kumbali se senator agim limit lo mengget ngel adra Peace Wind de igual ngaya program bertil al time atang-atang atang de masuk del mo oruli ka pilot project del mo murura home garden ra itself house ra blungar el al timing ngarinya sul lulunya por maromoto ma ministry of health indi ko tinor tigel homebound el al tigel el do ngela piswin de en wal bolo no ser state ngar del mo itself blai ama mura se sera yasai entele dem entele dem tigel ngar abulul soril al mare del mo yasir di lo la state men se lo mo aurio de e va a estar conmigo adili ka laurio lo ngela Minister Victor tral lo siga atial malubat melisi atora magit kita tengara mel time sibe lo ais ko siya agi nada do kam tigal adra magit ala tengara esebli la magit tergida selbital sai dernia adoro lo ngela agriculture department ese abodolal meringil mososeda di orang atau mo usegi e o mesa tara bebilak tungyara ser se sebedel el moraigal bekreng e o toda ser se morada blu mal de ver Awam sada tora kal madamura community health initiative kita ulo lo mengela Ministry of Health tral askertil bol mugudum megale health screening madiri kalau tara angesul tura Ministry of Health el mosul kidra egal bekkel silsil dra klet ngi segi de ak mutu mention tigel trill cohort el ngasep program segi de ako mara kasi one silver abulul lo station abulul lo no sera obisa ka benor lo may sa obli monitor asmer en tarangya sul man mo sugi da ngara selmo mong tara ako lagi telo bisra state long tira senior citizen sergi de Florida el altaima tigal advisory council amrura ontril mora NSPLA el mo designate trawana basura igal public land rigi igual se ve del makadoro segi del mo old age center rigi le domra kasi sila le bori segi del center rigi da ngarar im togange suma atial mora senior citizen segi especially del food program
مقبل الممكن المسموذي سل تغرى مرند ما ضربوه نغاقاتي مال أقمال لومراقص يا كده الأرنغرار أما ميل أليت تلو ديورا restoration أمراندرا بلور بيلو إلى التايم أنغرار تشيرمين سل قميتي رقم 16 القابينورس lo siga te al lo bengela pikrik restore ma lo bagi mut lo mel la ikan mal sokkar gid ma al mol gid lam tamalla adaben el alta me ngaria a pikrik awal lorula 200 liaged spiders eged spiders about to spell adamo spell lo la mambrand lo mamletri ya wala lo mri de kan bal ka sokri o du se yid lurior en bekkel mandel me ara pikrik lo no sera state el clean el spiders every time every mandel me in macro improvements rega yid marand ma ko umra kasa abol lumi laikal marandra blungra mo toga yigil mo toga galet mo toga tullet mga ayayida ora ma ayen project tergida amru lemla improve e madrobo e ombra pasya abotata atarmud matal de suedel nura gayi de lurior e mosebel mok legal ombra pasing moklo tutel lurior megida ada blura ma adi blubur ada ke e madang bo ma yam kati ma speaker Florida ma bais makamiro ko la dol betibin e kulitra pode sasel FY 2025 budget election de ilego lenga omra kasaigal tri continuing budget rigi dam la soi sibringi among song saudude ra September magumra kase mesasel FY 2025 budget tebek submit ringi eduriol loba umul ma awil communication makatareng ito sa pagkritan walwarang aral alas tel alba ke Florida na medik natia kurang asuli ra staff regit regal 4 years sila to sois ya uriol doro la ade kal mikakaray madi kal makasay madi kal biot nisir katare ngargi dama adu ore ngargi del makalorior lomdas kasi hindi kal bolongi ra sharp mongi ra arablu ra saya makte ngargi maknatya mal mering asuli ar staff roll batibel ma rogul araw dio state nga rakaloreng makatareng itialas tel annual report nga makartia man nga suliro koy rakaloreng ma abaltigareng sulang Malmasaw la Governor Sakuma, ya era bodol pelutem sang aklol prota. Era bodol malmara program mergi de ulingite de bak mutal te alek recognize trigel mle donate lol nga sergi de el algob singay ma ngaringi ngatpang state government mle donate tulgay seral ma 1 gay sa mil kafe
ma former ambassador del May Olgaril, الملدونيتا تولجيغ, ma senator N. Pedro, الملدونيتا تولجي سرال, مقوم المسولان donors. الآن mo ontira legislator Francis Algang mong may mamaskida closing prayer bless ay gil kaleder el alkapsangay. Kabalangan ilma waktu dia saya ma bergutir meeting rumah dame mo omokadongan krim kongdongan krim dame le kotrule kaungel lomus kamama ungil klangar ile dam kaungel sum okla ugul das mo se bel ngarinya taw sulul toy kut maklia belu ai menga sule mera belu ngar de dam den klorak te mahse di mel mutre ang sisi ab nga meda alu bugul tel belu am sisi ab dingir al other olbi am sisi ab dingir to bet se da mar legislators mal sisi ab dingir da ak mal merenga sule mergiria senators ma delegates mengalim ro ma mer al khusus tira direkal mal sisi ab dingir merchanga da mal Tiro ke imol tingin mga Biblia wasi Micah 6, 7 and 8 wasi ngangak mugut mukri ya Dios sa mo ngilang ngurangak akmo tongot niya armekal karbo alu bakmo odor siya ko tringalike kal sa alel morni 7 wasi ndiak a Dios samla o ay sirigid wasi ngaraswal wasi bom ngaral malt maklamrang bobak lang ayo lol ngaseng sa Dios Bakmela nga sule metel ko susi edam. Egi me makal ngartiang rogui. Emo meng saigel rogul toko kire la blu ngrar. El mut el merenga sule le leadership la blu ngrar. Al tu il kara rogul toko. E agu merang wasi nga mo utmok el morsel modwas e unil basul la blu ngrar. El algo susi edam egi mo odar saigel gal gibo molay bor klise la bangam. Mau kertangat nilgal edam mau bentri darbe adal mau aulubong retiang tirigel momrail mau bentri kut mukertri murai gel blani agyo tero kroma medam olngit luase gimol molm el mral nganya ringar alsam bolse mamel mal swara ro gul klisi el mam ospe ngar kaul edal dios ay ol mamel ngarang pilang gem yesus amen. Masulang later algang sige damlo orok yole la program regiter el algop singe yak malol ngi to asenda amore dal maral eng maya kaliw raw ero moral gomal masulang arogul no sab amilme the witness ra governor regiter ko si sel state address Trigel kora meringel o arira sab aril didong okle tira mormo sa kaliw.
Aswang.